momci, s vama Serbian Gaming 24, evo nas na Energy Craftu. Po meni jednom od najboljih servera i bit će, vjerovatno, samo što malo laga sada, zašto snimam. Evo ovako, ovo je spawn, prilično lepo, da, imate ovdje enchant room, staff team, trenutno nema nikog zašto. Neka budala se igrala sa ovim. Ok, idemo odavde, krećemo od paintballa. Znači, portal ne radi, ali idete ovamo. Ovdje radi ovaj portal, znači idete tu, znači uđete tu i evo na paintballu, idete PB i on i onda idete PB red i igre počinjate, evo najmanji igrač. Onda Race and PvP, odmah da vam pokažem, znači uzmete svoju životinju, to je konja, ili magarca ili svinju, speed 10. I tekate se sa drugim igračima i PvP-ate se. I sada, ko prvi dođe do cilja ili zadnji ostane živ, uzima nagradu, samo da dođemo do toga. Fuck. Nagrada je, to još nije sigurno, ali ja mislim da je nagrada Diamond oklop ili ne znam, Kit Assassin možda, ne, nisam siguran stvarno. Samo je konje da iskrenu. Aha. A dobro. Jo. Speed 1. Što na normalno. I ovdje često pobedio si ili pobedila si. I dobijate nagradu. Biće vjerojatno kao neko izvlačenje. Onda spawn. Evo Sky PvP. Znači dođete ovdje, PvP-ate se, dobro, ajde ovo da vam pokažem. Evo na primjer, možete ovako da uredite. Uzmete Booknet Coil i napišete, znači potpišete se i napišete koga hoćete da Smet ubije i zašto. Mislim, malo je glupo, ali možete dati dovoljno dobre razloge, mi to preverimo i možda ga ubijemo. Onda back. Imate Vibe 1 vs 1. To su eventi, ali uđeš ovdje, nema nazad, vidite. Ok, opet back. Ovdje je PvP 2. Malo, trenutno se još gradi, vidite. Betsk. Evo ovako, dođete ovdje sada, ispod imate. Evo ovako, ovdje imate kao da, znači uđete ovdje i pijete XP boce. Ništa lepše. Sami ne može niko ništa da vam uzme. Ovdje do 20 levela, ovo je do 7 levela i ovo je do 30 levela. Morali smo tako zato što bilo je svega i svačega. Naprimjer, igrač ima 29, a ne može na 29, nego naprimjer može na 28, pa kao razumete. Naprimjer, evo dođete do ovdje, znači free XP bottle. Se zajedno nađete ovdje delite. Ne možete da probate ovo, ali naprimjer vi se nađete sa nekim igračom ovdje, znači podelite sa njim. Znači XP boce koliko hoćete, ali pa koji je malo. Mislim, baš je teško urađen ako. Vidite ovo, na primjer. Šta? Znači ja, evo, dolazim odavde. I ja, slučajno, evo odavde. Padnem dole, ćao. Ili, na primjer, ovdje, pošto vidite ima. Dobro, nema vatre, ali. Free golden swords, dobro, ajde. Ja te stvari nisam još vidio. Free snowball, dobro, to sam već vidio. Nije neke stvari nisam vidio na sebi, ako sam ko ovdje. Ima neko ban dadi 1 min. Šta bre? Deop tja. Spamuju me da se javim na Skype, ali ne mogu. Ok, evo kao neki nede, pa je koji. Izvinite na ovaj smetnji. Kao neki, vidite kao zamako. Ne ovdje, nego ovdje.
dođete do ovdje i samo idete unaprijed. I sada možete nekog da zaključite unutra. Ili nekog da se zaključate unutra. Sada možete, evo, imate ovdje gore, možete se boriti kroz ove kao zamkove. Onda ovo je neka obična kućica kao na dva sprata, tu se isto pijete i ovamo, tamo imate kao neko drvo, kao šuma, razumijete. I te stvari, da vidimo dalje. Znači, sada, ono najvažnije, sada da vidimo to. Znači, Vibe, šta su radili be? Paintball, Sky, PvP Race. Ja, mislim da su nešto oni ovdje. Neko je zaboravio da setuje Vibe divljina, ali to nema veze, sad ću ja to. Ovako, vidjeli ste većinu servera, a sada, znači to su većina stvari free items osveta, u stvari Vibe free items, vidite kao, znači nešto osnovno, što ne morate da craftate, razumijete. Stanite, moram zasko speed, te se doključim, znači to je komanda admina. Ima raznih rankova, bit će rankovi po vremenu, naprimjer, neko igra 200 sata, imat će rank, imat će kao, ne znam, naprimjer, rank pro, šta već, samo meni odlučite. Okej, niste morali da vidite ono čestove. Ovako, ovdje negdje se pravi nešto za event, ali ja nisam siguran gdje. Aha. Čekaj bre. Gdje prave... TP Pro PvP. Teleportovat ćemo. Evo. Čekaj bre, gdje je on? Aha. Ovako, ovo će biti kao za event. Evo, na primjer. Admini se ovdje brane, znači svako ima svoj... Kako da kažem... Svako ima svoj kit, kao da znači od admina. Evo ovako, admini treba samo se brani, imaju određeni broj resursa. I nemaju baš jake iteme. Ozbiljno vam kažem, nema game mod, nema ništa, nema flag. Ali imaju dobru odbranu, vidite. Onda, igrači imaju, ovako, na strani igrača. Stvari ove su pravim često i čekaj, niko nije povezano to dole, sad ću ja isto to. Ovo kao nešto zizanti, čisto bi lepše izgledalo malo. Evo vidite, imate se, evo se igrač sve najlepše. Znači samo da bi mogli da nas pobede. Vidite, ali... Nažalost, neće svi igrači moći da uzmu armor, pa podijelite lepo. Naprimjer, ima 8 dela armora, ako ima 10 igrača, svako po nešto, free bolt, naprimjer, da odete do tamo i popnite se gore, ali treba će vam ender pearl, to ćemo isto staviti, naprimjer, evo idete do tamo i tamo to. Onda, da imamo, Vibe, Vibe. Dobro, ajde, idemo ovako. Spawn i idemo onda Vibe shop, pošto mislim kakav je server bez Vibe shopa. Evo, vidite, cijene nisu skupe, lep je shop, gleda, sve je u fullu, što bi se reklo. Ovako, ovo je po meni najbolji server iz te razloga, ne zašto, znači, razlozi nisu zašto sam ja kovner kao, što je kao moj server i tako to, ne. Nego kao prvo, nudimo vam dobru zabavu, OP Factions, Sky PvP, Paintball i još mnogo toga, drop party na 20 igrača, to moram da vam kažem, znači, i bit će redovan drop, sa svim i svačim, na Vibe 1 valjda. I ništa da je to za ovaj klip, znači dođite na ovaj server, posjetite nas, oprobajte i kažete, znači pozovite me, kažete da sam vas ja doveo, možda dobijete nešto. Ništa, to je to za ovaj klip, subscribe i vidimo se na novom serveru. Doviđenja!